Bilang balay na mitipon para kaniting kapag masusyan. Pakisabi mi pong mayap, sulod yula pong masalesa rin kaya kayong face mask hanggang mayari ya puing misa. At agkatanla po rin malda makiabiatang makibat karing dalit panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Siklaod tamo po at pangadyan tayong oratio emperata laban king COVID-19. Kilagyo ning igpa, poning anak ang poning banal na espiritu. Mapamakalulo at mapagluno sa igpa, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, maninton kapatawaran at biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit na pamangailangan mi. Banadwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepasakit na at may kamate na karing dakalatao. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kami king lugod. At king kapamilataning manulumong gamat, itabi mo yung takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo yung kapanayan mi, at pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi. Ipanalangin mi ng tabayanan mo la, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo, yung pamagkapilit ming gumamit, karing panulong megawa, ban mapupos na yung pandemya, king bansam. Kambilan at ingatan mo la ring doktor, narsis, at ding sablang lilingon karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ng kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling sumuyo, pangakambil, iba't kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, diatang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasyam, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami para king kakayap ding sabla, at ban makasaab kami karetang at iyo, king pamangailangan. Manano na sanang pamagmalasakit at masabal mi para king metong at metong. Ikabos na kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. At ayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkala mo iti, king kapamilatan ni Ginuming Jesucristo ang anak mo. Amabibiyan po ang magaring kambe mo. King kami atunganing banal espiritu. Diyos, manggaman, king alananga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo. Magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawiling aklis mi kaya kaking kakulangan mi, nunay bagkus mo kami kabus king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Viren. Viren de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Maya pa abak po kaya kayungan. Mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan ng malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Vernon Victor Young Jr. and family, Nestor and Aileen De Jesus and family, IC and Eric Stinailan and family, Arthur Gold and family, Benny Dickerson family, Noel and Natralyn Logan and family, Norwin De Jesus and family, Noriel De Jesus and family, Greg Schaffer and family, Patrick R. Cura and family. Para king Aldo, anibersaryo ng Kebay Tandari, Joan, Lucy Paras, Arabel Eugenio, Felisa, Mama Mary, the second Estacio. Para king kaya doon andat pamanantabi ng Banal na Espiritu, karing families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations,
Mario Trinidad Lazatina and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Linclon Baluyot and family, Mangauring Between and family, Olivia Balatbat, Patty Golyer and family, Gilbert and Lovenisa Nuki and family, Jervin Dale Garcia, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, Mayan Aquino, Eliane and Joaquin, Dustin Luis Pacho, Mariano family, Mary Marjorie Dumlao, Arvin Manalang, Rain Alexis Concepcion, Zarina Maika Sagkal, Nay Ann Nakpil, Chen Cholo Pangilinan, Cindy Antonio. Para matungumpen ng operasyon na Ching Let Garcia. Para kapaldanan pami kakatawan ng pong spiritual dari Pope Francis, Joy Espino and children, yung mga uring between and family. Para malalagwang kapaldanan dari Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagit, Jose Augusto Nagit, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Enson, yung mga uring between, Adria Switzer, Claire Paras, Lilia Dizon Beckley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Danica Ann Damagin, James Coleman, Gigi Nulud, Marichu Cedro, Esther Flores, Luisito Sabile, Patricio Sepe Jr., Emmanuel Bernardo, Joshua Bernardo, Catherine Gail Bernardo, Vernon Victor Young Jr., David Young, Aileen De Jesus, Maria Quiñoses, Leonora Malbas, Alegria Logan. Ganakantala naman din kaluguran tamong Mayang Nabie, lalong-lalo na rin Teresita Wickelson, Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Enson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose Joaquina Betwin, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Tioco, Alfredo Chao, Chua Tangeng, Yao Bunkeng, Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonio Reyes, Maximo Chao, Cecilia Raquel, Josefa Alberto, Feliciana, Cesaria, Macario Carmen, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Amelia Duarte, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito y Nicolas Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Abraham Tayag, Adoracion Tayag, Ursulo Magdalena and Jeremias Between, Susana and Mercedes Between, Godofredo Batak, Alejandra Between, Leonor Maldia, Roberto Milagros Raul Between, Ofelia Avenciana, Francisco Aurora and Antonio Dizon, Odilon Sr. and Aurora Dizon, Marieta and Clarissa Raimundo, Roman Epifania Dizon, Emenengildo Dizon, Nimencia Dizon, Jesus Estrella, Teresito and Alan Maglalang, Adelvisa Ronyo, Rudy, Brendalyn, and Caravel Viray, Angel Dizon, Mali Dizon, Grace Werner Dizon,
Dioscoro Sr. and Lucita Ramirez, Dioscoro Jr. and Edgar Ramirez, Aurelia Montalvo, Manolo Dizon, Gloria and Rowan Ramirez, Elena, Roman, Esther Vitay, Lucia Fungo, Ricardo Sr. and Eusebio Ramirez, Andrea Olivia, Almario, Magdalena and Roberto Salta, Leon and Sosima Grabersky, Teresa Tuazon, Dominador Milagros and Lola Marie De Castro, Jose and Concepcion Miklat, Mariano Aison, Nicolas Sicat, Alma, Leonora, Catalino, Francisca Dizon, Reynaldo and Karina Kapati, Angelo, Josepina and Franz Pangan, Caridad and Marisa Yovienko, Tristeta Mamaid, Diosdado, Rosalia, Nathaniel Reyes, Alexander, Anastasia, Agnes Sugay, Jesus Salvador Ramos, Benjamin, Juan Techu, Lourdes Godamor, Rosita Manyo, Justiniano Manansala, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Carmen Uy Cana, Carol Chua, Luyancio Uy Cana, Kima Teresita Espinosa, Johnson C., Freddy So, Dolores Uy, Antonio Uy, Renato Pineda Sr., Jose Manaloto, Bartolome Pineda, Milagros Amador, Olivia David, Rufino David, Corazon Pineda, Se Feliciano, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Alfredo Candelaria, John Joseph Balahadia, Maria Fatima Poniela, Ricardo Poniela, Virgilio and Gloria David, Sixto Gonzales, Pedro Gonzales, Aurelio Gonzales, Domingo Limonada Emelino, Roelito Quito, Mark Christian David, Dometilia Canlas, Mariano Dizon, Marta De Jesus, Carlos Cordero, Perla Cordero, Jennifer Cortez, Mariano Felesa Puson, Rodrigo Coricor, Leandro Justin Klein Marimla, Fresila Liwag, Leonora Pineda, Kitong Masing Liwag, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Luciano Biag Jr., Luciano Biag III, Lener Biag, Amado Garcia Sr., Rosario Pope Dominic Gabriel V. Dizon. Pangaditala ring sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Kaniti pong Domingo, pagmasusyan tayong solemnidad ng Kristo, Ari ning Metos Sikluban. Ing magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Yeah.
Kilagyo ning igpam poning anak, ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayangan. At keka, antimorin. Pakamalang kong kapatid, atin tamo pong metong aari. Ding ari ketiking yato mag-ari-arian laren. Ating kapupusan ing karelang pamanungkulan. Ing kakatamong tune ari iapin ni Jesus, ing anak na ning Diyos, ing ari ning meto sikluban. Iya po ing dapat mag-ari king bietamong, uling yamu ing makaibietune kapayapan, tune kaligtasan king bietamo. Yamu po ing makadala king banwa kaya katamo. Ing kayariana, iya po metong alugal. Ing kayariana, at yuking puso tamo, kayarianing lugod, kayarianing katutuan, kayarianing hustisya, kayarianing grasya't kabanalan, kayariana ning tune bie alananga. Para karing penandit, tamo po pasakop king kakatamong ari Jesus. Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran king kakatamong malugod aari. Ginong Jesus, ari ning pakalulu, pasalamatan da ka uling pigdala mo king kapatawaran, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Hesu Kristo, ari ning katutuan at biye, pasalamatan da ka uling gawa mong makabaldugan, mabandi at alananggang dininan mo keng biye alanangga, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginong Jesus, ari ning lugod at kapayapan, pasalamatan da ka ulining grasyang pepakit mo kaya kami, in dalan papunta kingig pa, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. In Diyos sa mayupaying totoo pakaluluan na katamo, at king patawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. kapayapan karing taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, harining banwa, mayupayang Diyos at ipa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka, pupurian da ka, paulining kekang ligaya. Ginong Jesu Kristo,
dalaning yato. Ikang makaluklo, king wananing ipa. Manalangin tamo. O Diyos ay paming malugod king tao, pakilala me ke kaming kekengari kang Jesus ang makakoronang sukso at makatrono king metong a krus. Daptan mong pinilian ming kayabe na ing lugodan ting bukod ming sikanan, ating mapakbabang kasuywan anting bukod ming degulan. Mananod sanang itiyeng maging dalaning panyulong ning kayang kayarian busalmi. Ang gaking tayran mo kami painturo king alang kupas mong ligaya. Itiyadon mi keka king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibi at magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamas ang iba't king kadwa ng librong Samuel. King panahon na ito, pintalandering sablang tribu ng Israel, i David, karin king Hebron, at ngara Keya. Laman mo kami at daya, ika ing meni muna king Israel, king sablanang pamakilaban, kanitang ni Saul, yaing kaya kaming ari. Nga na kaya ka ng Diyos, David, ika ing magpastul king balen kong Israel, at ika ing manimuna karela. Inyapin talande ring sabla manimuna ng Israel, yaring David, king Hebron, at arapaning Ginu, ginawa yang metong akasunduan karela i David. Linyandeng laro i David at siya ing meging ari ning mabilog a Israel. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos.
niyang sinabira kanako. Taramun tatamu king balenaning Ginoo. Mesaya ko niyang sinabira kanako. Taramun tatamu king balenaning Mesayahu inyang sinabira kanako, tara, muntatamu king bale na ning Ginoo, at ngeni at syuta ng makatalakad, kilob ding pasbol ning Jerusalem. Mesaya ko niyang sinabira kanako. Taramun tatamu king balenaning Ginoo. Iting Jerusalem, kanayo ng tangalan, kasanting na, kaayos na, king pangalarin na, karin pupuntala ringday ning Israel. Mesaya ko niyang sinabira kanako. Taramun tatamu king balenaning Ginoo. Ban pasalamat king Ginoo, anti mo ing inutos na, karin ding ari ring Israel, magluklukan la, ban mukum karing karelang sasakupan. Mesaya ko niyang sinabira kanako. Taramun tatamu king balenaning Ginoo. Mesaya ko niyang sinabira kanako. Taramun tatamu king balenaning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kareng taong Kolosa. Pasalamat tamong mitmong tula king igpa. Uling gewa na kayong karapat dapat makiyanib kareng santo at kayabero magmana king sala. Pablasang liligtas na katamu king upaya ning karalumduman at linipat na katamu king kayaryanan ning anak ng pakamalan amitimawa ke katam. Nga nawari ding kasalanan tamu mipatawaran la. I Kristo yaing larawa na ning Diyos ae may yakit at yaing peka pangane na ning meto lelangan. King kapamilatan ning lelangan na ning Diyos ing sablang bagi at syubanwa at keti king yato. Ing sablang mayayakit at mayayakit. Pati na ing kayupayan ar espiritual, ding Ginoo, ding pamuntok at ding upaya. Ing sablang melalangan king kapamilatana at parakeya. Bayo melalang ing nano paman, ya atsune at piyagom na ing sablang bage. Ya imbuntok na ning iglesia akeyang katawan. Anti na ning ya panibata na ning bie ning katawan, ya naman ing pangane, karen sablang may pasublian bie, banya ing maging mumunan dili king sablang bage. Ing Diyos mismo biryana king mabilog ng kadyosan manatili king anak. King kapamilatan na ning anak, tinggap na ning Diyos king sarili na ing meto sikluban. Tinatag na ning Diyos ing kapayapan, king kapamilatan na ning kayang anak, amipako king krus. Uli na nita, ikwa ng abalik ning Diyos, king sarili na ing sablang bage, maging ing keting king yato,
at maging ingkaring banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Nuwanya ing magmana king kayaryanang David ay patamo. Nuwanya ing daratang king lagyuning Ginoo. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Makatalakad laring tao karin at manalbela, kabang pituyatuyare ding makatwa daring Hudyo, ngara. Linigtas na lang ring aliwa, paborenyong iligtas ng eni ing kayang sarili, nung yapin ing Kristo ing pinili ning Diyos. Pituyatuyare ang naman ding sundalos, lepitan de at alukan maslam aalak ngara. Nung ikapining ari daring Hudyo, iligtas mo yung kang sarili. Teting amanong makasulat lang king kabuntukan na, iti yung ari daring Hudyo. Piglibak niya naman ning metong karing kriminal, akayabyan ang makabitin, nga na, aliwawari ikayong Kristo, iligtas mo yung kang sarili, at pati na ikami. Dapat sebyanan nining metong ingkayabena nga na, ala na kang takot king Diyos, ing parusang tinggap mo kaparew na ning kaya, matulid para kekata ing magdusang antikaniti ulining depat tang marwak. Dapat ing taong iti, alayang bitasang depat amarawak. At kaibat sinabi na kang Jesus, Jesus, ganakan mo ko sana, potang lungub ka, kingkekang kayarian. Nga ng Jesus kaya, ing katutuan sasabihan ko kekang, ngene mo rin, tukika kako, king paraiso. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Papurihan kaya ka o Kristo. Good morning po kaya kayangan. Adan timurin po dingat syukaring karelang pibale-bale, makiabe, mag-participate kaniting Santa Misa. At syuta na po keng 34th Sunday, Ordinary Sunday ning liturgical year. At ini po yung tauling Domingo. Keng tutuking Domingo magumpisa na po yung panawuning Adviento. At yung tauling Domingo, pag masusyenta mo po, ing solemnidad ng Kristo, ing ari ning Meto Sikluban, the King of the universe. King Meto nga ari. Potang lawen me po ing kabaldugan na ning King, ating Chow King,
Ne? Ating Burger King, ating Donut King, ing Chow, buri ng sabihan food, King, buri ng sabihan the best food. In Peka, manyaman, the best food. Nung iyugnetaya kang Kristo, Jesus is the best king, the best ruler, the best leader. Dapat metong earthly king. Jesus, balutamo po metong yang Diyos, ameging tao. Bayo ya po in piyestang ini, inyang 1925 ya pa mo. Uling kanita mika First World War. Maguloy yato, at ang gana po ngeni maguloy yato. Kanita in Santo Papa, yap ini Pope Pius the 11th. Maninto niyang kapayapan, mabilog ayato. At sinabi na, metong yamo ing makaibe kapayapan, metong yamo nga na, yapin Jesus, ing ginutamong Hesu Kristo, Jesus, yamo ing makaibe kapayapan, king yato, inya pa kamalang kong kapatid, talagang Jesus ariya, may gumpisa inyang mibay siya at tatandanan niyo po detang bisita ng 3 wise men at luing inampang dakaya, gold, myrrh, and frankincense. In gold, metong yang regalo para kareng ari, the king of metals, in ginto. At Jesus talagang ariya, but a king who came to serve, not to be served. Dinatanging ginutamo para sumuyo, o yan po yung tunay ari. Ating migtext na din maranong kanak, metong yang pari, nga na, o ba't ari Kristo nga na, iyan mo rin ng may akibat, o ba't ari nga na, kasi may bait siya kayang are nga na, dayami. Ari. Karingega na ka ng ari, may bait ketiking yato, yamu ing may bait king metong alalabangan. King metong akalulong lugal, lawan mo puring nga na ka ng ari ketiking yato, may bait la king metong masanting alugal, at ilang palasyo, at ilang trono, at ilang gintong korona. Pero ay Kristo, aliwaya po, He emptied Himself, taking the form of a slave, and He became obedient unto death. Nya, ing ebanghelyo ngeni, yapin ing kayang pangapako king krus, at ing kayang kamatayan. Ari, Inri, nga nakitang makasulat keng babo, Inri, I-N-R-I, Inri, yan na po buring sabihan, Ilocos Norte, Region 1, nga naluwa po ito. Buring ang sabihan ng Inri, Jesus of Nazareth, Jesus Nazareno, King of the Jews. May nakit na kong aring may pakuking krus. Den ari ketiking yato ilapong makamate. In kakatamong ari yung Petera. Makatakul na ring ari ketiking yato. At ilang armas. Makwaltala, mabandila, makatuklang na karing palasyo. At ilang trono. At ilang korona, at ilang armas, at ilang bodyguard. Pero yung ginuta mo, nanoing kaya, may bait siyang pakakalulo, yung sasabyan na po ng Biblia, Jesus became poor,
that we might become rich. Karingegan na ganang meging ari, yung meging kalulu. Amen? Yamu ing meging kalulu. Pankanita itamo po mi bandita mo. And he became man that we might become like him. Lawin nyo na, meging kaluluya. In kayang pangapako king krus, it symbolizes powerlessness. Alayang balamulayang upaya. But his crucifixion is the best definition of love. If you want to define love, what is love? Just look at the cross. And that is the best definition of love. To die for one's friends. Kasakit na po. O yan nga rita mo, nga na po king ebanghelyong binasa ko, kabang makapakuya king krus, linigtas na laring aliwa, nga rapuring makatwa, pikayan niya, nginip, kayan may ing meto nga ari, o potamong bagyala na ka, mawala na ka, mati na ka. Jesus, kabang makapakuya king krus, pikayan dering tao, linigtas na laringalwa, paborenyong ligtas ng yaning kayang sarili, nung yapin ng Kristo. Linigtas no rin aliwa, makananono pong linigtas ng aliwa. Inyang manaralya, ding bulak manakitla, ding maklak makarandamla, ding pipi makapagsalitala, ding lumpo makatalakadla at makalakadla, pe pakaya pa nala. Nya linigtas na laking sakit, ding makasalanan pe patawaran nala. O yan po, ing ginuta mo bahaya po, mi pako king krus, dininananong biye, binalik na ing biye daring tao. Sino yuya? Aliwaya po ing sinuyuan. Iya mismo sinuya, lalong-lalo na karing pakakalulo. Karing kalulo, binalik na ing biye tamo. Uling kanita nga ko kaya kayo, before the fall, bayo lang may kasala diya ng ampoyeba, alang sakit, alang kasalanan, kasanting na ing biye, alang kamatayan. Inyapin king panyatang ning ari tamo, babalik na po ing biye tamo, itang original life, inyang kayabino ning Diyos king paraiso, alang sakit, alang kasalanan, alang kamatayan. Nyanyang dinatanging ari tamo, he came to serve, not to be served. Pituya-tuyarihan naman ding sundalos, lawin nyo na po, lepitan di at alukan maslam ay islam, maslam ay alak. Kay ba't nanita, ikid dem makasulat, itiyeng ari daring Hudyo, ari ning lugod, ala ng lugod ang may git pa kesa ketang idawuning biye na para karing kakaluguran na. O yan po yung narita mo. Imbes na itaming mate, iya po yung mete. Uling sasabihan na ning kasulatan, Romans chapter 6 verse 23. Nga na, the wages of sin is death. In kabayaran king kasalanan kamatayan, itamo'y mi kasala, itamo dapat ing mate, pero Jesus, yung mete para kaya katang. Nino pong bisang mate para karing makasalanan, maya paking maya patao, bisa kang mate, dawon may biya mo karing mangayap, pero dawon may biya mo king kasalang mo, ninong bisa kaya katamo. Bakit Jesus yung mete? Uling yung mipa ko king krus at mete. Uling alam bisang mate. At hiya mo po ing makapamayad ka ring kasalanan tamo, alan ng aliwa pa. O yan yung ari tamo, imbes na itamo yung mate, iya po yung mete. Ding ari keraklan ilaring makamate. Pero Jesus, biryan ng matiyak,
ari ning lugod, banantaw li apan ako ning banwa. Kilala ning ginutamo, alayang kasalanan ni nga na ikatangadwa, kailangan katam mi parusan, dapat ing taong inila ing kasalanan, alayang kasalanan, delaning kasalanan tamo, yung memayad karing kasalanan tamo, today, you shall be with me in paradise. O yan ing ari, ing ari tamo mamatawad siya. Ding ari ketiking yato masakit na pong mamatawad. Ing ari tamo mapamatawad siya. Malugod siya. Po? At ing ari tamo mo mapamatawad nune magligtas siya. At daralan na katamo king biye alanangga. O yaning ari tamo, kalugod na po ning ari tamo. Makanyan tamo mong may kakapayapan. Inyamita lakadya po ing solemnidad ning Kristong Ari Kristo Rey. Uling ing Santo Papa kanita manakit kapayapan. Buri po ngakiting kapayapan, pasakop tamo kang Kristo. Buriyo ing kapayapan, pasakop tamo king Diyos. The image of the invisible God nga naning second reading. Burita mo po yung kapayapan, pero naning gagawan tamo, tabisang pasakop kang Kristo. Nya itipong tauling Domingo ning liturgical year, panikwanan tamo pong pasakop king Ginoo. Uling metong yamo, ing makaibye tune kapayapan king yato, yapin Jesus, ing tune ari, ing kekatamong ari, ing ning meto sikluban. Nya pangadita mo po, kaniting Santa Misa, sana Jesus, ing maging tune tamong ari, ban kanita may kakapayapan, mabilugayato. Pangadita la puring bansang migigera, pero yung kapayapan mabilugayato, magumpisa king sarili tamo. Alayang teritoryo, Jesus, metong yamo po, ing kayang teritoryo, yapin ding puso tamo. Pasakop tala sana kayo, makiwangis tamo kayo, king kekatamong ari. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kekatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at yung Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ng banal na espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Ponsyo Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukulok mananing Diyos, sigpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabiyayang pon mga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubiram yering mete, at king biye alananga. Amen. manalangin tamo king ginotang Hesu Kristo, ing kakatamong ari, ban ing kayarian na sumulong iya busal tamo, nga tamo pong manalangin, Gino, datang nesa ing kayarian mo. Gino, datang nesa ing kayarian. I Kristo dinatangya, anting talaga pagligtas ding sabla. Baning kayariana, datangya karing melili king dalan, papunta king Dios, at karing kapararang tao, manalangin ta king Ginoo. Gino, datang nesa ing kayarian. I Kristo, pikasunduni ing banwa at ing yato. Baning kayariana, datangya kapamilataning kapayapan, busal ding bansa, manalangin ta king Ginoo. Gino, datang nesa ing kayarian mo.
I Kristo, yaing buntok ning iglesia. Baning kayariana, datang niya kapamilataning pamisan metong, dinganggang Kristiyano. Manalangin ta, King Ginoo. Ginoo, datang niya siya ing kayarian mo. I Kristo, misadyayang lugal, King kayang kayarian para karing palpikasala, karing kalulu, ring dalaran kasakitan, baning kayariana, sumulong niya, busal ding may na, at ding alang siwala king kekatang panawon. Manalangin ta, King Ginoo. Ginoo, datang niya siya ing kayarian mo. I Kristo, yaing minunang mibangon iba't king kamatayan. Baning kayariana, datang yang kayabe ning kayang ligaya, karing pakamalan tamong mayangon na biye. Manalangin ta, King Ginoo. Ginoo, datang niya siya ing kayarian mo. I Kristo, mabiyaya, karing kekatang komunidad. Baning kayariana, sumulong niya kapamilataning kekatang dedikasyon at kasuyuan. Manalangin ta, King Ginoo. Ginoo, datang niya siya ing kayarian mo. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin ta, King Ginoo. Ginoo, datang niya siya ing kayarian mo. O Ginong kaya kaming ari, gawan mo keng balayan at talayatad king palining kaya kang katuliran at lugod, king balang metong kete king yatu. Baning kayarian mo dagulya busalmi, ngenit manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon matanggap yarapaning Diyos igpang mayupaing totoo. Ang kapanya saning ginuiting daon, karinggamat mo, king kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, daraon miya keka ing sakripisyo, akapamilatana, pakikasundunin ng anak mo ing meto ketawan. Pagdalani sanang pamisan metong at kapayapan ing mabilog ayato, itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kaya ka, antimuri, iyat nayo ring pusoyo, makayat nano, king gino, pasalamatan tayong Diyos at ginutang mo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Tilduan ming talapagdawon ning meto yatu ing kekanganak aginuning sablang at ari. Linyan me king laro ning kaligayan. Tandaning alang kapupusan mong pamangilala keya. King gimpananang pamagdaon king krus, yung dalise talapag ugne, yung ginanap king kaligtasan mi, yung sinakop king meto yatu at karing puso mi, king kayang pamagari king sabla, pepakilala na ing tapat mong karangalan, ban ay biyen na ing biye mo karing sabla, at layon ayang pang nekeka, ing kayarian ayalang kapupusan, kayarianing katutuan at biye, kayarianing grasya at kabanalan, kayarianing katuliran, lugod at kapayapan. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe kingalantok ng dang pamamiya kapurian keka at ngaming magkanta. Tunay kapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ning Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na,
tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti. Iti kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing gaganakan mi oig pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo, daram mi kaya kaiting tinapen ing biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ating mabilog abalayana ning Diyos. Ganakan mula naman ding kapadadming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang na biye, king katahimikan po, ganakan tala, ring kaya katamong kaluguran na mayang na biye, iapse talalagyo, king katahimikan. At ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na detang alanong makaganaka karela. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, o Ginoo, pakaluluan mo kiyangan, gawan mo kiyangan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya ng Maria ing Birhen induning Diyos, kaya ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ipangmayupayang tutu kagumning Espiritu Santo pupuryan dakat
parangalan, manggaman kingalanangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalanangga. Beto nga pamilya, may kakapatid, ikanta tayo po'y panalangin at tiro na kekatamo ning Ginong kekatamong ari. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kekaming talapangabos. O Ginaming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyat mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakita mo pong yening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan.
kapayapaan, tieno'y kapayapaan. Oning ginotang Kristo, ing ari ning metas sikluban, yaing makaibye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Ginoo, Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat tagkas may nga mano. Kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para kayong organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC lumapit kaya kayo. Nya manatili kayo po kareng pwesto yo. Para karetang makasadyang tanggap king banala pamakinabang, manatili kayo pong makatalakad at yatsyat laring palado gama. Para karetang etanggap malyari tapong lukloko siklawod king panalangin. Wala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Ipanalangin tamo. O Ginoo, pigkalugme ka kami Kristo ing ari ning sablang lelangan, bilang pamangan para king biye alanangga. Saupan mo keng mibiye-biye agpang king kayang ebanghelyo, at idala mo kami king tulaning kayang kayarian, anong nuya mabibi at magari manggaman king alanangga. Amen. Siklaw tamong po at ipanalangin talaring kaya katamong kaluguran na mayang nabiye. O Diyos ay pami, ing lugod mo miraras karing mabiyem pong mga mati. Pasalamatan da kaking marugol mong pakaluluan pong lugod, sineseming pamilya mi kaniting lugod mo, at iting lugod ay alang kamatayan, iying buklod mi karela. Pasalamatan da ka para karing sablang mayang nabiyeming pipumpunan, tengari, kapatad, kamag-anak at kakaluguran, ading sablang dinapat mayab kaya kami. Tanggapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Litanya ring banal para karing mayang nabiye, Ginoo pakalulo, Ginoo, pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, pakalulo. Banal Mariang Induning Diyos, Panalangin mo la. San Jose pang talag-ingat, Panalangin mo la. San Juan at Talapaminyag, Panalangin mo la. San Miguel, Panalangin mo la. Banalayang Helning Diyos, Panalangin yo la. Santa Ana at San Joaquin, Panalangin yo la. ikayong banal aapu at ingkung, Panalangin yo la. Santa Maria de la Cabeza at San Isidro Telano, Panalangin yo la. ikayong banal amiyasawa, Panalangin yo la. Santa Celi, San Luis Martin at Santa Teresita ng Niño Jesus, Panalangin yo la. ikayong banal a pamilya, Panalangin yo la. Santa Rita at Santa Diana Beretta Mola, Panalangin yo la. ikayong banal ay ima, Panalangin yo la. Santo Tomas More at San Manuel Morales, Panalangin yo la. ikayong banal at tata, Panalangin yo la. Santa Monica at San Agustin, Panalangin yo la. ikayong banal ami ima, Panalangin yo la. San Basilio Señor at San Basilio Magno, Panalangin yo la. ikayong banal ami tata, Panalangin yo la. San Benito at Santa Escolastica, Panalangin yo la. ikayong banal ami kapatad, Panalangin yo la. San Fernando at San Luis Ari, Panalangin yo la. ikayong banal ami kamag-anak, Panalangin yo la. San Francisco at Santa Clara ng Assisi, Panalangin yo la. ikayong banal ami kaluguran, Panalangin yo la. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Panalangin yo la. ikayong banal a Pilipino, Panalangin yo la. San Nicolas ng Tolentino at Santa Gertrudes, Panalangin yo la. ikayong patulunan ding maldang kaladwa, Panalangin yo la. ikayong sablang banal ng Diyos. Panalangin yo la. Ginoo malunos ka, Ginoo, ikabos mo kami. king sablang sakit at kapanandaman, Ginoo, ikabos mo kami. king kakaluluan at masipit at pamangailangan, Ginoo, ikabos mo kami. king kailan masabal at pakamal, Ginoo, ikabos mo kami. king alananggang kamatayan, Ginoo, ikabos mo kami. king alang kapiadyan a kamatayan, Ginoo, ikabos mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, Ibiya mo kaya kami ing kapayapan. dinan mong alananggang kapainawan o Ginoo, Aslaga na lasanan ng sulumong alanang. manatili la sa aking katahimikan. Amen. Igpami, At sukabanwa, mi samban yung lagyong, datang kaya kaming kayarian, ipamintuan yung loob mo, kaya tisuli pantibano, ing kakanan mi kingal doldo, iyam kaya kami kingal dongen, poni patawad mo kaya kami ning sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, iyam mo kaya paisaul ken tukso, anay kabus mo kami king sablang maro, amen. Bapu Maria, itmo ka king grasya, yung ginon Diyos at yukeka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Yesus.
Santa Maria, Duning Diyos, panalangin mo kayang makasalanan, nganit king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ikpa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo, timoying sadyara, ligaya ba't king kamumulan, nganit kapilanman manggaman king alananga. Amen. Luklok kayo po sabli para karining announcement tamo. Mumuna pong dili ating second collection. Atin tamang second collection para king National Bible Collection. Ang inyo pong donasyon ay makakatulong sa mga programa ng CBCP Commission on Biblical Apostolate. Kadwa po, November 23, this coming Wednesday, pagmasosyan tayo po ing Red Wednesday. Kukumbiranda ko pong magsulod, kule, maluto, keng daratang Merkulis, bilang pamakisan metong tamo karing Kristiyano, mabilugayato, alulupiganda at tutuligsan, uli na ning karelang kasalpantayanan. Magkakaroon po tayo ng regular Mass at 6:30 a.m. at 5:30 p.m. para sa Red Wednesday. Kaibat na po ning 5:30 Mass at in tamong candle lighting, king arap na ning pisamban. So, kukumbiran milangan po, lalong-lalo na, then Chapel Pastoral Council, religious and mandated organizations ning kakatamong parokya. Antimurin po, Holy Rosary Parish, Angeles City announces the official visit of Our Lady of the Most Holy Rosary, Lanabal de Manila on December 1 to 5, 2022. Preparasyon niya po ini para king daratang tamong 200 founding year anniversary ng kakatamong parokya. So Holy Rosary, ikamingan po, kukumbiranda kayo. King panyatang na ning Lanabal de Manila, December 1 hanggang December 5. Kaibat ing regular baptism, every Sunday po ing binyag, manibat keng December 4. Neng Domingo ing pamaminyag, agnanagnana po. Agnanagnana po rin sabihan laguma, agnanagnan. Balikta na po itang dati. Nung bisa kayong kabalyero, itang tunggal-tunggal, ing pamaminyak kabalyero, nen mo pong Martis hanggang Sabado by appointment po. Kaibat fundraising sale at the patio o ita po atinta na naman buro ang pong aslam mga kasanting po yan ang pong makalagun in buro kamitas presyon uling iya fermented pong yang pangausan tayang buro takban niya po manya-manya, uli nga ako tatakot ko keng buro, mitatas ko presyon istong mamang kong buro, pero ini pong king kakatamo, eya po fermented, basta takman niya, manya-manya po. So, kekayungan po, dakala-dakala salamat, sana'y Kristo ing magari king bietamo. Talakad tamo po, Ingino manatili kaya kayo. At kaya ka, Antimori. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding pamilyayo, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ni, umeta na king kapayapan ni Kristo yasana magari king bietamo. Salamat king Diyos.